usuthi uyawajika futhi wena wenza abane ilimi wenza abantu abadala ilimi phela into ishilo abantu abadala imile ngeke ijike futhi ngoba ishuwo bani Why? so therefore thola omunye ke kodwa idingo zaloya sesezandleni zakho Makuthiwa uyaqhubeka yena uthola omunye njengami. well ke ngesimo sokuthi namhlanje sekuvumelekile lokho yayibalekile indaba yomuntu wesimame leya process yomshado yayibona leya process yomshado azothelwa ngenyongo yala ekhaya yonke into ethi yena ishintshe izongena esibongweni sakuphi sakathwala yayibalekile ekuthenini kumuntu wesimame ikufake lokho ukuthi wena njengoba usungu wala ekhaya uthi wena uvuma ukuthi ufuna ukubelonga kuphunga lenje akekho umunye yokubelonga kwena so lanke nje usadonsa umphefumulo cha akwazi ukuthi aphinde abelonge kodwa ke ngesimo sanamhlanje sekuyenzeka uyabona lento yokuthi engeke aphinde abelonge komunye umuntu ingoba umshado wawungenziwa phakathi kwabantu abaphilayo kuphela ukuthi simbone nangu ngeveyile emhlophe eshaya amakwayikwayi efake ne-makeup kunje emuhle cha kodwa kwakuhlanganiswa amakhehla nezalukazi ezithuma umfana wala ekhaya ukuthi umfana wala ekhaya hamba uyosifunela umuntu ozokwenza njani hamba uyosifunela umuntu ozosakhela umuzi wethu akithi waphuma ngempela umfana wafike wamcinga wamthola wathi nangu makho uMeselani wabuya naye angisho ukuthi abantu besimama uMeselani bakhi wabuya naye uthe sefikile lo mfana la ekhaya wafika wabatshela abantu abadala wathi nangu makhi ekade ningithuma ukuthi ngiyamfuna usefikile abantu abadala akwakhiweke bese bethi abantu abadala ukusuka namhlanje mntwana wakanaSibani bani wena usungula ekhaya ngokuphelele usumakhi wala ekhaya ngokuphelele akekho umunye okufuneka athinte lendlu yokwakhiwa la ekhaya ngaphandle kwakho yangizwisisa so ke ngizama ukuthi lokho kubaleka ukuthi usukile esibongweni sakubo wayokwendela kwesinye isibongo sekuyabe yena uyayijika lento siya kwesinye isibongo ngokolwimi lwayizolo into engafanele ngempela ukuthi yenzeke uyayibona kodwa ke kulungile ayenzeka phela isikhathi namhlanje akusena ndaba sizawuthini kodwa nje uyazi ukuthi omama bakudala ngendlela ababe nepride ngayo ekuyeni emzini wabo babengavumi ukuthi umuzi wabo namhlanje ububizwa kuthiwa asimelane kusasa sekuyikwa Jacobs Jacobs wanena ubani lo Jacob cha ngeke kulichilo nje futhi nasebantwaneni ukuthi abantwana phela ngithi banomama baba yes akunjalo kunjalo ngifuna sivumelane kuvuma omama futhi kakhulu ngavuma wena abantwana banomama nobaba omama uma ngaba abantwana benomama nobaba ubaba angafa noma ashone kuthiwe simncwabile kodwa kuyi-responsibility yingakho ngesizulu singenayo lento ethi yini uncle vele ngesizulu angixoxele umalume ne umalume ngithi umalume umama eSwazini bathi umama weblue yakala lalela nginomntwana alright esizulwini sinalento ekuthiwa ubaba omkhulu ubaba omncane ngesingisi ubaba omncane wangeli akuna baba omncane nobaba omkhulu nani akhona lento yayenzelwane ukuthi noma mina ngingasekho kodwa abantwana bami obhuti bami kuyi-responsibility yabo ukuthi lo muzi uqhubeke ufanishile yingakho kwazi kwaba khona nalezi zinto zokungenwana nokulekelelana makuthiwana kwamnanzalo yabona umfowethu wami kushiswa ke ngingaboni ukuthi azongivusela umuzi ngoba intombi mayiqome wena mfowethu iqome zonke insizwe ezalwa usumenani yebo phela mawusekho
usekhona bakwazi ukweqa nomncane Yeah. ngoba noma eqisele